Is that evidence which Mr. ngesiZulu says I shouldn't hear, is it relevant in this case? On both accounts, I find that it is, and consequently the state is allowed to lead that evidence. Okay. Udaba belumayelana ke nofakazi umbuso ofisa ukuthi ubethule ufakazi bokuthi le moto ekuthiwa ke uSergeant Mukhane naye avumayo ukuthi yayishayelwa uyena ngaleli langa ekuyifortuna emhlophe ukuthi ke kulethe ubufakazi obutshengisayo nanjengoba kunezinsolo ezibuya kuyena umsolo wesibili ukuthi le moto lena yahamba indawo eziningi kunala eyema khona yahamba yaya ngase Orlando ila ashaywa khona kwahanjwa kwayiwa futhi naseBaragwana la ekwathola khona uSergeant Raphat. Inkantolo ke ithi ke manje uba kubhekwa ke okuningi ke noma ke ibheka amacala amaningi ke ayiholayo noma ayitshelayo ukuthi kungani ke ukuthi ngabuvumela noma ingavumela yini lobo bufakazi. Okokuqala kusho ukuthi akusibona ubufakazi obusha lobo ukuthi lo bufakazi bothulwe noma buze ungathi kumeli kaMsola wokuqala nowesibili yena ke uadvocate ngesiZulu uma ebuza lo bufakazi uyena ke owethule noma owelethe lobo bufakazi nokuthi kungani umbuso eqaleni ungabuvezanga lo bufakazi. Umbuso uphe iphenduleleke ngokuthi bona ke bebengazi ukuthi umsolo wesibili uzoyiphendulela athini ke kungenkathi ufakazi lona ke esethula ubufakazi bakhe la khona ke bezozwa khona ukuthi uphendulela athini nokuthi futhi ke lo bufakazi babuthole nge3 zika November kwakungolesihlanu nge3 zika November ngathi ke buthunyelwa uyena umphenyi oyinhloko kulecala ubrigadier uGininda ilapho ke asengidlulisela lokhona lobo bufakazi ebudlulisela kubona ke abameli lobufakazi ekhulunywa ngabo ke ubufakazi beAVL athi umshushisi futhi uma iphendelela ukuthi ubufakazi obungasiza lenkantolo kule insolo eyilethwa uyena umsolo wesibili ukuthi washaywa le moto yaphuma emzileni la ekwakufanele ukuthi ihambe khona yase iya kwezinye indawo la ashaywe khona ke uthi lobufakazi ubufakazi obungasiza lenkantolo ukuthi ngempela ibone ukuthi cha la ekwakumele ihambe khona le moto lena yaqezwa ke yaphumela eceleni yila ke manje esekungashiwa khona ukuthi insolo zakhe umsolo wesibili ngempela ke ziyaphatheka ke nokuthi ziyiqiniso ke ekugcineni ke inkantolo ithi uma isiwafundileke wonke amacala lana ke ayiholayo noma ayitshelayo ukuthi kungani lobufakazi bungamukelwa noma bungamukelwa ukuthi ngempela ukuthi abusibone ubufakazi obusha lobu nokuthi ukhona umnumzana uNtanzi ula enkantolo uzoba nalo ithuba lokuthi aphikisane nakona lokho. Ekugcineni ke inkantolo ukuthi lobufakazi ubufakazi obungasiza lenkantolo ukuthi ifinyelele kwiqiniso futhi nokuthi ke futhi ke imfuno noma ke idingo zobulungiswa ke ziyakuvumela ke ukuthi lobufakazi lokhu inkantolo ingabulalela ngoba izofinyelela kanjani kwisinqumo ekuyisona ingekuzwanga ubufakazi okumayela nokuthi le moto lena yahamba kuphi nendawo ngaleli langa. Ngokusho kanjalo ke umehluleli uthatha isinqumo nomfinyelelo kwisinqumo sokuthi lobufakazi lobu bekuthiwa beAVL abethulweke la kuzokuthi wonke umuntu abone ezwe khona ukuthi le moto yahamba kuphi ngalelo langa lelo. Biale Sergeant botlhatsi bola ba lena jwalo ka ga ile gore motšhotšhisi le ba boleledi ba latofatswa bona be bantse ba bolela ka bona gore bona ba dumela gore mo botlhatsi bo ba lena bo amogelwe go ba botlhatsi ba lena bo ska amogelwa. Ntate Baloi yena Mamotlhafurugo o yeme a fitla a khopela a phaphata go khoro gore botlhatsi ba lena bo amogelwe botle bo khone go theletswa ka lebaka la gore botlatla bothusha mo molatong woke ye leng gore ntate ngesiZulu irile ga emelela yena a re a wa botlhatsi bo ga botlo thusha ka selo gape go tlo nyaka le gore go bitswe le ditlhatsi tše dingtšela tše leng gore di be tše di fane ka botlhatsi ba tsona go tshwana le bo Mabena le bo Jonathan le bo Buthelezi le ba bangwe gore le bona batle ba boye ba tlo fana ka botlhatsi gore ke nnete ba sepetse lena le sepetse tsona dilo tše fapafapaneng tše leng gore go bolelwa ka tsona mo molatong woke ge le gore lena botlhatsi ba lena botlo swanela gore botheletswe gape bona bo ngesiZulu ba re ke botlhatsi bo eleng gore ke bo boswa bo eleng gore ga botlo thusha khoro ka selo ka lebaka la gore lena botlhatsi bo ga se le bolele ka bona ge be le fana ka botlhatsi ba lena mathomong e fela ntate
baloirile le yena ga emelela a se a khopela khoro o ile re ga se botlhatsi bo boswa ka lebaka la gore botile ka moraga gore bona bo molatofatšwa ba bobedi e be bona ba ileng gore ba le botša dipotšišo tšeo di feletšešitše le gore di dira gore lena le arabele ka tšona ditaba tša gore koloi ya lena ile ya tšwa tseleng goba ga se nke e tšwe tseleng jwalo ka ga bentše lena le ilo dira mošomo wa lena kana letšatši leuwe ke mo e leng gore khoro jwatše e rile ge re boya ka moraga gore khoro e se e be e rile re tšea nakonyana khoro e re ge ke tsopola khoro yona e re botlhatsi bo ba lena ke botlhatsi bo e leng gore bo botlhokwa gape ga se botlhatsi bo boswa jwalo ka ga e le gore ke dilo tše e leng gore di botšišitšwe mo kgorong yona e ga se gore lena le ile la sepela la ilo šoma tulotshoko mo e leng gore mohlomong lena le ile la ilo šoma ntoueng parking yela Kruger National Park mo e leng gore e rile ge le boya ye be le gore le nyaka go botšišwa dipotšišo tšeue gape kgoro e re go molato o mongwe e leng gore o fetile go na le mo be setše molato o o leng Supreme Court of Appeal mo be motšhotšhisi a ileng a kgopela gore ke kgopela go bitša tlhatse goba ke kgopela go bontšha botlhatsi bo bong bo boswa ke mo e leng gore kgoro yela ya Supreme Court of Appeal ile ya re e re theletše gore botlhatsi boue bo boswa bo reng ke mo e leng gore go molato ola motho ola o feleditše a bonwa a se molato ka moraga gore go theleditšwe botlhatsi bola bo boswa gane jwale botlhatsi bo kgoro e re ga se bo boswa jwatše bona ke botlhatsi bo e leng gore bo ka thuša go molato oke ntho ya mafelelo e kgoro e bolelang e re botlhatsi bo yona ya dumela gore lena le ka tšwela pele motšhotšhisa le botšiše dipotšišo ka bona lena le tšwele pele le arabe gore molato o o tle o kgone gore botlhatsi bo fele ya be le gore molato o tšwelela pele. As the court pleases, thank you my lord. Thank you. Yes Mr. Balui. Please, my lord. By the way, the gentleman who assisted Professor Barnett was one Mr. Hamilton Naki. Yeah, Naki, yeah. Yes, he was a lab assistant. He didn't have, formal education, but he had amazing surgical skills, and he was teaching medical students, yes. physicians. Yes. Yeah. We knew that, Mr. Ngoma. Umnyama sport. Yeah, so he was an amazing gentleman, amazing. You know, the structure of a heart. You know, it took human beings over 2,500 years since the Romans first had an operation and the Greeks for a guy to take out somebody's heart and replace it. And here's a guy from Etigeni can do that. Okay.